I would like to give my regard to all the media's friend for responding our call to attend this press conference. Puilano ang joton hambay marogo tini press bondu rogno tini oro tini press briefing khana phaimani bagai Puilano ang hambay ronai tini buishu bisi ketal angi tongo tini goria matai der aban bagi jotonono tini tiprani basirogno te tipra sarogno te jotto tiprani bororogno ani khakofur khakasang bai hambay yafaro tini buishu bisi ketal ni mungui tebo sing hambay yafarnai dino dorago tini थांनाय एडिसंमारि असंमारि को चिनि गोबां मा चिनि बरग चिनि पार्टिनो लाख कासे बुद्रिखा आबनि बगै पुइल्ला बरनो बलाइचे हामबाय ते खाकचामा याफारो चिनि बुथारो Today we have an emergency CC meeting held 13 to 14 April. In this executive committee meeting, we have resolved 4-point agenda, which I want to declare with the press. In this CC meeting, we resolve one number agenda. In order to contain post-election violence, further stringent action must be taken up by the police department. The culprit, directly or indirectly involved with post-election violence, must be arrested and awarded exemplary punishment as per rule of the law. Second, immediate relief should be provided to all victims of current post-election violence. Further, appropriate compensation should be provided to the individual and families who have been affected physically injury, fire in dwelling house, shop and looting out valuable properties, ransacking of dwelling house and destroy of rubber plantation and other standing crop, including looting out and poisoning of fish from the pond and lakes. Third, IPFT party appeal to all the section of the population, irrespective of political belief and ideology, to maintain peace and cordial atmosphere all over the state, with special reference to TTIDC area. In case of continuation of post-election violence, IPFT will be under compulsion to organize peaceful democratic movement for self-protection. IPFT appeal to the people of the state to maintain peace and calm. If the situation continue, if violence continue any further, IPFT will compelled to have a aggressive movement, peaceful movement, whole of the state, especially in Addis area. IPFT is closely watching the situation. Whoever involved in this violence, whoever involved, but maybe any political party belong, IPFT will be compelling to have a aggressive movement, and I believe IPFT have still very strong role. We have a lot of cadres, volunteers in this area. Therefore, we appeal on behalf of our party, we appeal to the government of Tripura as well as the police department to take immediate action whoever involved in this incident. We have lot of FIR file and also we have identified so many culprits
directly, indirectly, who involved in this violence. We have already identified, and we have given some name also to the police. But unfortunately, though I'm also minister, belong to the state government minister, I really feel sorry why the police is not taking action immediately. Therefore, IPP party will be compelled to have a vigorous movement, aggressive movement, if situation continue. Tini ang sanamusugo, tini press ni bisingti. 10 tarik ni hoite, tini poento violence চলাই তঙ্গ জায়গা জায়গা जों खबर माइ तंगो नक सकसागो अटो सकसागो इवेंट बोरैनि गदनानि रांजाक रिक्साक रक सैतलां थाङो तैबो जों गोबां मानुखा आरमारिनि सबाइगै रां लाख लाख इवेन निनि सिमना निन अब सुबल सिंह प्राय 6.5 लाख रां बनि तंगमानि बर आरमारि बिसिंनि आव बयनि बरक लुट खायतलां थांखा तैबो बेले वाना मासंसा पुखरी रगो बिथि रय रगो तुइ नुगनि कल आरो बिथि रय रगो कुवा रगो तै माइरं रगो जेता माइरं तंगमानि आ माइरं रगो केरोसिन बुलि रगो आबा बेले वाना मासंसा अबहाय दे तंगमुं अबहाय दे गथना आबो कुनो दे रंगियाखो आबार बगै जेकुनो बरफोरनि इनभल्व थों he may belong to any party, political party. Culprit is culprit. आपने action माना नहीं, आपने बगै आं कोई नहीं, जिन्हें especially जिन्हें तिप्रामोथा ने volunteer रखना, because we do not know in the name of तिप्रामोथा ने बमंग नागै, ओमाहाय बरफ सामंग खायो. आबुक फानो जिन्हें बरफ कबांग मा खारी मतंगो, निन खुआई रगो, निन आउटला रगो, तेलमरा रगो, जिन्हें तिप्रासारक बरफ टाउन of फाइमा दंफायो बरफ बेलायखोन असिबा दंगो जों नुखा जों मोनेसके दंगो आबार मान कोई नाय चीन सरकारनोबो जों कोई नाय इमिडिएट रिलिफ रना बागै तै गभर्नमेन्ट प्रशासन थांगै नि तहसिलदार बा दिखुन इनक्वायरि खालायो बर नक सकसाजाक माने नक खामानि इभेन मालमाटा बरफ लांगै थांगो तै भेरि इन्टारेस्टिं इन द नेम of तिप्रामोथा or some allied organization बरफ रिसिभ बागो बिजय सब खायना होनै बरफ रिसिभ बागो बरफ रां चांदा सानो अनेक जन बरफ जों नुखा चिनो रिसिभ बुतंगो 10,000 20,000 30,000 खालाय बरफ रिसिभ आनै रगो तिप्रामोथानि बुंतै चिनो रिसिभ तंगो तै सुदु रिसिभ या फुन बाय दंकि रगो रां मारि फैनाय 10,000 20,000 30,000 अमाय खालाय जों चिनो गोबां मारि बुतंगो अब बेलायखे दुर्भाग्य कपाल हामिया बरि बागै जों अमनो सानाय चिन आइपीएफ पार्टी जों नाय तंगो जों तै सज्ज खालायमांगला जदिसि अमाय जर कन्टिन्यू दंख्लाय जों तुदे तुमरो जों दिसननाय जों सारा त्रिपुरा राज्य नाके जों बन खेरेनाय जों रास्ताखौ खालायनाय जों जे डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट पिसफुल मुभमेन्ट जों खालायनाय अब बागै आं कयनाय जिनि प्रशासन कयनाय तै जिन पाब्लिक जेकुनो पार्टी फान अंथुं आं बरनो कयनाय अमहाय भाइलेन्स अमहाय तमुं सित्रा जाते तांथुं बनि बागै आं बारबान कयसागो जोंनो कम्पेल थाखायदि जिनि जों नाहारुइ तंखो आनि भलन्टियार रक आनि पाब्लिक रक गोबां माताबन हाजार हाजार जोंनो फन खाय तंगो যদি অমাহাই গে তংখা তিনিবো ঘটনা খানাখা মানদাইগো অটো सकसाइ दखा आव जों रिपोर्ट माइ दंगो अबाहाय जदि कन्टिन्यू दंखलाय जों बिसि नायसिंग्लाक आनि स्ट्राइक नायसिंग्लाक जों पिसफुल खालाय जों डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट जोंबो खालायनो हामबाय